Азыр эң чоң проблема Кыргызстанда не десе, свет эмес. Кыргызстанда эң чоң проблема не десе, суу эмес, таксыр. Кыргызстанда эң чоң проблема тил. Некен? Тил. Biz сүйлөгөндө оңдойлу. Тилибизди тартайлы. Алла наразы болгон сөздү сүйлөбөйлү. Элди талкалай турган, мамлекетти талкалай турган бул тил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтты, бул дүйнөнүң чипуха, ахиретиңди талкалай турган тил. Тилинин Абу Бакр Сыдык разияллаху анху тили мындай кармайт эле. Түшүрө турган жерге түшүрүүчү ушул, дозокко түшүрүүчү ушул дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осият айтсана, тилиңди тарт дейт эле. Биз бүгүн тилди бош кое берип койдук да. Тилге демократия жок. Tilde, İslam'da demokratiya yok. Tilge çektiriyor var. İslam'da subhanallah meyli. Söz hukuku var. Söz hukuku var. Söyleş gerek. Akın var söylөгөнгө. Bırak karağınız. Sizden hukukunuz, ikinci adamın hukuku baştalgan yere toktoyt. Bирок İslam dinde Kur'an'a karay turgan bolsak Allah Taala süylö madaniyatında mınanday dep aytat. Bakara suresi. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا Sizler adamlarga söylөгөндө, adamlarga aytkıla. Linnas dedi. Adam musulmanlarga emes. Bardık adamlarga. Husna, çıraylı söz söyle. Al sizin dosunuz bu, düşmanınız bu, jagabı, jakpayбы, çıraylı söz söylөгөнгө biz buyurulupuz. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Жақшы сөз сөйлегілі. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Жұмшақ сөз сөйлегілі. Кім айтады? Бұл Құр'ан-ы Кәрімде Алла Субхана Атар бізді жаратқан. Тілімізге бұйрық беріп атады. Сөйлегенді. Еми Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир фальяқул хайран ау лияскут. Кім Алла ахиретке иман келтірсе, сөйлесе, жақсы сөйлесін. Болмаса унчукпай эле койсун дейт. Так, гыйбат неменен болот? Тил менен болот. Тухмат неменен болот? Тил менен болот. Мунафыктык неменен болот? Тил менен болот. Тил жумшак болгону менен сөөктөрдү сындырат. Тил кол болсо жакынга зыян жеткириши мүмкүн. Тил узакка да ушул жерде туруп Москваны талкалай турган тил. Москвадагы мусулмандарды, Америкада